Ишғажилер саяси мобиус Олег Приходькоға апиз жазасын uzatты. 64 yaşındaki faal Приходькоға Русия mahkemesi mahkemeni urmet etmegeni davası boyunca 5 yıllık apиз жазасына да 1 ay apиз жазасы да келетті. Bu haqda Grati bildiре. Bu gibi kararını İşğalcı mahkeme da aprel ayında çıkargan edi, ama tek şimdi belli oldu. Sanki mahkeme oturuşu devamında Приходько kadılarını, şahatlarını ve FSB hadimlerini akaretlegen. Hukum çıkarılgan vakit Приходько oturuşta bulungan episi işgalcilerinin ağzının payını berdi. Москаляку, могиляку, коммуняку, могиляку. С течением срока давности осужденного от Рыбак вас все хотели видать. Хороший повезет рыбак. 22 прим. Он же это Украина скажет, патриот каждой Украины. Незаконно приобретение. Я хочу, чтобы вы сдохли все знали. Тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире ничего. Но Украина, китайская граница, все будет классно. 2019 senesi oktyabr ayında Saq rayonunda yaşagan Приходьконың evine FSB hadimleri basıp kırdı. Evinde sanki Ukrayna timsallerini, Bandera'nın fotoresimini, kırmızı bayrak ve patlayıcı taptılar. Siyasi mabus işkencelerge uğradı ve neticede 2021 senesi 5 yıl apиз cezası hukumu çıkarıldı. Şimdi ise Vladimirovskiy Central apизханесінде tutula. Rus işgalcileri boyu gayıplarga bakmadan Donetsk vilayetinde ilerlemege tırışa. Ukrayna baş tabında bildirgenlerine göre düşman işgal etilgen Donetsk yanında yerleşken Avdiivka rayonunda muvaffakiyetsiz bir şekilde saldıra. Bunun beraber esas kuvvetler Bakhmut istikametine yollanıldı. İşgalciler Bakhmut yanında şehir ve kasabalarını şturm gerçekleştirip yok ettiler. Geçen gün Ukrayna müdafaa kuvvetleri 9 defa Ruslarının şturmunu toktatıp oldu. Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завести робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму. İşgalciler seferberlikten saklangan Kırım Tatarlarını kıdıra. Bu haqda Kırım Tatar Resurs Merkezinin yolbaşçısı ve Milli Meclis azası İskender Bariyev bildirdi. Onun aytkanına göre Rus işgalcileri seferberlik çerçevesinde asker toplamağa devam etti, ama faal bir şekilde değil. İşgalciler seferberlikten saklangan Kırım Tatarlarının soy adlarının cedveller tızdı. İnsanlarını kıdırу ve Rus işgalcilerinin ev kezmeleri işgalci ordunu toldurmak niyetlerinin bağlı dep kaydetti İskender Bariyev. Тобто ми бачимо, що окупанти продовжують з одного боку шукати людей і надавати повістки, а з іншого боку вони більше і більше збирають інформацію, хто де є, і ми не виключаємо, що це може в майбутньому використовуватися і для насильницької евакуації. Ev yandı, aranda yansın. Sanksiyalar altında bulungan Rusberbankı işgal etilgen Kırım ve Akyarda o'zining bölüklerini açmağa karar berdi. Rusiyanın en büyük bankı olgan Sberbank 9 yıl devamında bu gibi hareketini yapmagan edi. Anlaşılganına göre Garbi ülkelerinin sanksiyalarından ve Avrupa'da çalışmak imkanlarını gayip edeceklerinden korka ediler. Rus bankının resmi saytında bildirgenlerine göre Kırım'da artık yatırım iklimi, içtimai vaziyetinin değişileceği ve inkişaf edeceği vaadi etili. Ofis bölüklerini Kırım'da yazda açmağa vaadi ettiler. Şimdi ise yer kıdıra ekenler. Sberbank'ın birinci bankomatlarını ise gelecek senege kadar yerleştirmege planlaştırdılar. Көрінgenine göre Sberbank'ın Ukrayna silahlı kuvvetlerinin planları haqda hiçbir haberi yoktur.